khona ukuthi mawusuthweleke seyifikile ilwane zihleli isigodlweni ziyakutshela ukuthi enzani, ziyakutshela ukuthi imali izoyenza kanjani, ziyakutshela futhi ukuthi zizosebenza nobani abakufisela into enhle ukuthi yenzeke imali, obani kumele ubasuse abangakufisela into enhle. Mase zikunika ingqinamba zithi su7 la, njengoba su7 asinabo abantu esizolala nabo. Kushuthi indoda kufuna yenzeni manje? Indoda bawu7 funa indoda ngoba hayi ukuthi yona ezolala nalabantu, ilaba abafuna umuntu abazolala naye. Umehluko abakwazi ukuvela bayolala nalowo muntu ngendlela yawo because abanayo into yokwenza ipenetration. Bafuna le ndoda ngoba bazoyinika ingcebo.